ไม่กวยหน้าตาGuikhanliuมันลิงไม่จัง YouTube channel เปียกันไรในล่าไม่ทวนอยู่วิ่งaside hide new มาตะคัดนะ the Gaanphiu mail Tamenglongจง local newspaper highlights king in Zawkau Infal June tarik badai Indian National Congress Rate Manipur tong outer khani inner kum chingnai na chuina badai Lok Sabha parliamentary seat kanai kau Zawkau na history kathan kasiam kanthe Tingkum ringu na Chennai tangmai Angkomcha Bimol Akoizum former professor ri inner Manipur parliamentary seat strong total vote lak sanai chingrik tachat na secure phai skill ru na kanai lungkhau lak thum singrik sanai phai saruk rik sanai na tachat lana Zawkau kanthe kumna BJP candidates Thaunawjam Basanta Kumar Singh Rui Lagnai chingrik saruk na kanai phainai ru na Chennai votes in fangtang na kanai mai khau kwang kane by my inner candidates padai tai Maheswar Thaunawjam RPI independent candidates Moirengthem Tomtom Sana Nong Shava Rajkumar Somendro Singh Khadni Haurungbam Sarat Singh Dr. Akoizam Roy Politics Kazaw Makau Jawaharlal Nehru University JNU New Delhi Kau Professor Sulau Kane Outer Parliamentary Constituency Karui INC candidate Alfred Kangam S Arthur Rui Laksanai Chingrik Tatsat na Chakyu Phaisanai Riksakiu na kathum votes lungkhau lakthum chingrik tachat Phaisanai Riksakiu na kathum latang na Zawkau kane kumna Naga People's Front NPF candidate Kachui Timothy Jimikri lagnai chingrik sakiu na tachat Phaikha Riksaruk na padai votes latang lau kane Thai lau nuwei Alfred Kangam S Arthur Rui asai kachwang party khau election tai Zawkau kan twange Arthur Rui asai Lok Sabha member su kan mai hai Tangkul Naga community khori kathum tang mai thi tatkan mai kum singnai na ru na Chennai khori chingnai na chui na kanai tuang Manipur Legislative Assembly election khau Arthur Rui Zawkau kan twange tiki kum singnai na chui na kanai khau tai NPF candidate Ram Moiva Rui Zawsi mai ti laudat kan twange Vacation Bible School Teachers Orientation kum singnai na chui na padai Zeliangrong Evangelistic Fellowship Tamenglong khati Christian Education and Literature Department RBCC Rui Langna equipping the next generation Tumai ladun bang khau Guikhanliu Baptist Church khau asai Jun Buzang padai khau Mr. Jauzelung Riapmai Secretary Christian Education and Literature Department Rui Kalam Dilau Khatni Dr. Dimo Nang Gonmai Pastor Guikhanliu Baptist Church Rui Riulau Mai Le Thuan Riulau na in Thuan Jun tarik pangu kum singnai na chui na padai ngan tat kai bam ni mai duan ka hau kan the Asai kum tuang in kun mai suna Vacation Bible School Ministry aniu kan di khau phungwang laurai mai leaders nun asa late Zin Kyu Ka Mai late Mr. NB Pa Mai LS Namtiu Boyang Pa Mai Reverend Guikhanliu Gang Mai LS G Gang Mai Emeritus Pastor Dr. LT Pan Mai kanyu gwai dani thunku launi mai lam Mr. Samson Pa Mai Chairman Christian Education and Literature Department Ruisa Indaw Launa kanyu kai kai khun khang huinai lau mai gan Jeff Tong leaders CELD leaders church leaders khatni gwangba mai Vacation Bible School tong din mai nun gwai rui so hiam nai me gani sin in sam lau kane Orientation mung tuang kalam suna Miss Thuilung Liu Pa Mai founder Rua Ministry Rui Ringbam Lam Alaw nun khau chiu mai thiak khau dilau ni mai thiak din chui na dilau kan thi Khatni Vacation Bible School tuang ministry tuang kaba inthuk mai lam khau Mr. Dizwan Rai Kon Mai advisor CELD Rui Rachui na ralau kane Guikhanliu Baptist Church tuang Sunday School Ministry khau tan subam mai din mai nun rui lam lu khatni music zai chui na zai law ba me Mr. Tadi Mangdai Mai Rui Oza Nun Gwai Ta Katil Chui Na Katil Launa Gwangba Mai Nun Gwai Khang So Hiam Pai Na Latau Mai Mung Sukan The Mi Tuang Orientation Khau Hai Ziliangrong In Pui Churches Rik Chanai Na Padai Khau Rui Delegates Pai Padai In Bu Rui Gwang Kazaw Na Kadam La Lau Ba Me Zun Buzang Tarik Pungu Lau Tuan Rui Thau Na Subject Tuang Intuk Mai Lam Di Lau Dat Pani BJP Rui Manipur Khau Democracy Tuang Gai Metai Sumut Bamte N Popital Manipur Pradesh Youth Congress President and Popital Thailaina Manipur Khau BJP Khatni NDA da Zawsi Mai INC Rui Ti Laukan Mai Tai Democracy da Jai Thaulo Mai Tan Akhathi Tuna Sakane Popital Thailaina BJP Rui Manipur Khau Democratic Values Khatni Constitutional Integrity da Sukasi Gwang Kani Tuna Sakane Kumna Manipur Khau Gai Kan Mai Democracy Naibam Mai Ti Hai Sumut Khangkaram Kani Tuna Sakane Tiki Congress Party role hai to democratic principle ta ngaklau khang tu mai haye Manipur khawba mai mansai goi re democracy ta ngaklau ni mai chun khau INC ta lumlau kan mai khang ta thunku mai indau kane Congress leader Rahul Gandhi Rui Bharat Jodo Nei Yatra Manipur khawrui ka hau kan mai tai rui ding mai thu Congress rui democratic ideals khau tan tan ni na ba me tu mai tai lien tongi tu na sa kane
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma Thailaina Nagaland Manipur Khatni Meghalaya State Khau Religion Akhatung Leaders Nunrui NDA ta subau khang tansu kani juna asai counting loi kai mekan khausa indau kane Himanta Biswa Sarma Rui BJP States Office Khau Chamla Mainun Khau Nagaland Manipur Khatni Meghalaya Khau Nai Mai Rachap Akhatung Leaders Nunrui BJP Khatni NDA ta subau khang tansu kan chuangi kumna mi tuang rachap thailai man sai pai na mi tuang state kathum khauna ye kum tinap North East State tuang Lok Sabha election result hai kan new winning me khau gong kan mak tuangi tuna sakane tiki Assam khau BJP led alliance rui runa padai Lok Sabha seat nai me lung khau runa khat ngam kani mi tuang state khau hai Muslims voters rigdai person naibam chonge Bharatiya Janata Party's leader Lok Sabha khau Zawsi kan me pang khau Sripti Arani ni akhat suba me Sripti Arani Rui Emetic AC Khau Congress Party candidates Kishori Lal Sharma Khau Zawsi kan tuange BJP Tamil Nadu President Anna Malai Kupusami Rui ni DMK candidates Ganapati Rajkumar Khau Zawsi kane kumna BJP leaders Maneka Gandhi tani SP candidates Rambhul Nishad Rui Sultanpur AC UP Khau Zawsi Maiti Lau kane RJD National Spokesperson Manoj Kumar Jarui asai Tuesday tingzin chamla mai khausa indau kan mai thailaina Bihar Chief Minister Nitish Kumar Khatni Telugu Desam Party President Chandra Babu Naidu hai BJP late NDA khau latlu tipat kaibam maiti hai kahau muk mai zangrui INDIA block khau kasau bamnu wi tuna sakane Manoj Kumar Jha thailaina Nitish Kumar Khatni Chandra Babu Naidu le alliance akhatna khau bam incham lawi kumna kanai hai suri ta kahau mak mai leaders na ye kumna Narendra Modi re zai mai BJP government khau hai minority democratic ta attack subam mai zangri kanai lung kalai bam nui tuna sakane mi leaders kanai re center khau kalai dai mai ti guang lau bam nui tuna Manoj Kumar Jha re chamla mai nun khau sakane INDIA block partners koi June tarik pungu khaudung karyuna JDU khatni TDP ta INDIA block khau lagutna government kasiam khoni kasiam na nge chu tumai lam khau kaphian karyu putni tuna Rahul Gandhi re press conference bamai gan khau sakane BJP re single largest party akhat subam sini kani rakna government form sunu ni mai singtang magna bamai re INDIA block waitwang chun thalana government form sumai lam khau kaphian putni tuna sakane BJP re government form sukhang phainai riksanai nakanai inphang ni mai khau phainai rigdai nakha inphang ba me Rahul Gandhi Thailaina katwang alliance koi twang chun than mak mai lading la ni twang ram me kumna inchwan meeting kariuna la mai lading Thailaina tan tan pat pani tuna sakane Congress leader Thailaina asai twang general election high in sum na mai election ra me tiki constitutional ngaklau khangtat kai mai general election ni tuna sakane mi tuang kan di khoba mai koi rui in samna constitution hai ngak ni na de tuna sakane constitution ta ngak ni mai rai liang mai step 2 la the tuna sakane India kholung si mai khatni mai thailai takmak mai nun rui constitution ta ngak khang ding thau ba mi tuna sakane Congress khatni INDIA block rui kaniu tuang tam mai hai mansai goi khauti thai lo kan tuangi kumna Narendra Modi Amit Shah rui India ta zausin ba mai kahau magna ba mi tuna sakane mi long khau Uttar Pradesh khau ba mai goi rui constitution nga khang ding thau ba mai ji hai thonku mai indau kane Rahul Gandhi rui Wiyanat khani rui verily seat khau Zawkau kane tiki tabui seat khau tai kamai bamni chu tumai thu la ding la magi ituna sakane Nagaland khau kalai dai mai akhatsuna Congress Party rating kum chui tang Lok Sabha election khau Zawkau kanthe Congress President Supong Marant Jamir Rui NDA bang khau ba mai party goi rui matsuang mai NDPP party candidate Dr Chumbenta Zawsi mai ti lau kan tonge mi da khau India kapum jong suna BJP receipt Hainai rigdai lagani INC ri rik chakiu na chakiu SP ri tamru na chanai AITC ri chui na chakiu DMK ri chui na kanai JDU ri ru na kanai RGD ri padai APP ri kathum kumna bai me ri rik chakiu na kathum sit lagane Tamenglong ting nai lon tun ngai bu tarik pangu kum singnai na chui na padai Lau thuan ting rai na ye kalan muak na ye ting zin muak na ye zing bang ting riu nu we tun ngai bu tarik chiru kum singnai na chui na padai Lau thuan ting parai nu we kalan muak na ye ting zin ting mau we zing bang ting riu putni ti thai lau mai Daily State newspaper pa lau ni mai la lau ni mai na ye thai ting mi pum in phang putni kabam rui Gaanphiu offset printer GOP khatni UBS opposite
contact Salau Nui 9862900254 Ram Gate High 6909299421. The Gaanphiu Mail Khau Cham Khatni advertisement Salau ni Mekagoi Rui 9873658872 Khau Alam Lau Nui Khatni subscription Salau ni Mekagoi Rui 03877267509 Ram Gate High 8256908462 Khau Alam Lau Nui Mai goi na king chui na king lau mi khangta Guikhanliu maling mai YouTube channel biatun roi kaloi na thun ku dare in thuan khuang ru na khat kai megan roi mai goi na king in cham da la kho thun ku the